Entertainment System. When you master Rob the Video Robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark for the jet score. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso nôl i'r stream, a heddiw byddwn ni'n barhau gyda'r pennod y cellweiriwr, pennod 4 y cellweiriwr. Fi'n cael bach o broblem gyda'r boi yma, gyda'r pennod yma, dylwn i dweud. Ond, ni dal ati. Gobeithio bydd ni'n oce. Right, dyna ni. Right. Felly, pob lefel, mae Boneddigas Look yn mynd i troi fi mewn i rhywbeth gwahanol. Felly, os fi'n anghofio wneud hynny, I newid e, gaf I gwybod. Whoop. Bob. Bob. See. See, didn't even in. Tri. Pedwar. Un arall. Gorffen Morfield gofod off nawr.
Bazam, ti'n seren. Dwi'n caru'r ser. Ychwanegu'r dec. Chwech. Taflu. O, falle, os mae'n brifo fi tro nesa, byddai'n gallu cael hwnna'n syth. Lleiafu am hwnna. Na, wnaeth e ddim. O, dyma ni. Dyna beth o'n i eisiau. So, Illtis newydd. Boopity boop. A un arall. Right. Ffrwydro'r fflam. Fi'n mynd ar ôl y tân. Brifo fe gyda tân. So, dyma ni. Right. Be fi'n mynd i wneud yw symud hwn. Newid hon. Beth mae hwn actually neu roi mae fi gweld nawr sut nid pli chroma key ac yna troi hwn y cefndir yma fel yna a dyna ni. Okay. Nôl â ni. Malws melys. Dwylio gludiog. Na. Na i fynd am hwnna gyntaf achos mae'r iechyd, mae wastad angen cael ei iechyd wedi gofalu am. Felly... Spark. Na. So tro nesa nawr, bydd 'da fi cyfle dda. Felly... pity bod e jyst yn eilrif. Methu fod yn farus. Oh na, os mae'n redig I ffwrdd though. Oh dear. Fi... 3. Oh dear. Mae'n mynd I redig I ffwrdd yn dyw e? Actually, os mae'n llosgi. Un o'r dis.
Right, mae'n rhaid i fi cymryd e allan tro yma. 7. So, taflu rhain. Oh dear. Three. A 2. Hooray! Yay! Yay! Dyd ddim angen hynna. Be sydd gen i fan hyn? Gwerth dis -1. Na, ddim eisiau pethau llai. Chwip. Dyna thing, does dim modd aildrefnu'r cardiau yma. So, rhaid jyst bod yn ofalus dwi'n credu. Fi'n ma malos melys. Eltis newydd. 3. 3. Tro nesa yw'r un as dwi'n gallu. Oh god. Right. Oops. Sparks. Oh, come on. Oh, come on. Oedd hwnna'n mor unlwcus. Bop. Iawn. 5. Dim pwynt neud hwnna. Yay! Dyblygu dis. Cydnewid o 15. Chwarae pob cardiau mewn tro sengl i ddefnyddio. Right. A Driad. Tree. Fi ddim eisiau taflu nhw. Ond bydd yn piti gwastraffu chwaraewyr. Just cymryd e.
Kill Juggler. Dyw rhain ddim quite yn y trefn delfrydol. Ddim really. Ond, mae hwnna'n handi. Chwech. Pity. Right. Gwerth gwella. Gynta. Mae rhaid fi wneud e nawr. Ddim yn siŵr, fi'n credu mae y tacteg o cael gwared o'r boops. Fi'n yn siŵr os dyna'r ffordd gorau o wneud e. O na. Wff. Dylen ni 'di gwella fy hun gynta. Oh. Dyblygu. Na, ddim eisiau gwastraffu'r snap yna. Ooh. Okay.
Nawr, na i'n defnyddio fe. Bap. 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 Si mae hwnna yn enghraifft o popeth cwmpo mewn I le yn berffaith. Dwi ddim yn gallu... Dyna ni. Hyd yn oed, un tro wedi thrapio tragwyddol. Oh. I bob bop. So ie, sa'n mynd I cael gwared nid ystrwyo cardiau. Okay. Big one. No, you should change it now before. Right, byddai syth nôl angen newid Cewin. Met Yoda. Byddai nôl gyda Yoda mewn 5 munud. Just angen newid Cewin. Wel, mae Yoda angen anyway. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game.
First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new teenage... Drewllyd oedd hwnna. Nappy drewllyd. Oh, God. Bop. Bop, 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 bop. Boop. Oh dear. Ooh. Ah. Pedwar. Aha! Ha ha ha! Ha ha ha! Dyma ni. Flip. Flippy. Yeah! Pan ti'n gweithio mas y puzzle, mae fe mor neis. Ond, fi reit lawr yr iechyd nawr. Felly... Munud Galari. Mae 5 dy fi. Ennill dei newydd yn neis. Ond, mae rewi un o'i thing. Ond fi gyda tân, ddo. Mae dy fi tân yn barod. Galari neu Crochan? Galare. Go on. I cael y 2. Lli cael hwnna? Na. Ie, fi di newid tactegau tipyn bach heddiw. Gyda'r rownd yma. Gobeithio mae'n mynd i gweithio i fi. Dyblygu dis. Ah. Sut mae'r hwyl, Emrys? Ie, fi'n mynd i gweithio fy hun. Pob llawr. Actually, fi jyst wedi newid llawr. Be fi'n neud? Sorry pawb. Amlwg ddim yn ganolbwyntio. Fi trio mynd... Wel, dyw hwn ddim... Mae kind of fel anifail. So, fi di bod yn mynd trwy rhain gynta. So, yr un nesa... Dyma ni. Pam lai? Fi o'r Turci! Gwbl.
Gobble? Gobble. Gobble, gobble. Ah, dear. Boops. Mae'n pity byddai angen neud hwn, ond allai bydd e'n well hir dymor. Boops. Na, dde ddim really oedd e. Ah. Spark. Mae hwn yn mess yn dyw e. Yeah. Edrych ymlaen i weld y amser cinio dydd Gwener nesaf Twrci. Paid poeni digon o le ar bwrdd bwyd acw. Yeah. Go on, mae huge yn dyw e. Snap. Oh, na. Hwn lle fi'n dweud hwyl fawr, ffrindiau. Hwyl fawr. Ah. Thing yw... Boops. Fi ddim yn gallu gweld beth sydd 'da fi yn dod ar ôl. So... Mae rhywbeth yn dweud wrtha i wneud hwn. A wedyn hyn. Saith. Bop, bop. Ah, so hwn yn mynd i helpu fi. Ah, fi di colli. Os fi'n colli, fi gorfod newid. Gaf fi fod. Ah, oh, gobl, 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 hwnna. Right. God damn it. Right. Ffarnig nawr. Come on. God. A ni rawr fyna. La 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 la. Do 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 do. I fel fi'n mynd i bwyta'r dyn. Ydys.
More later. Yep. Sut mae pethau'n mynd Emrys? Sut mae Cyberpunk ti gweithio ffordd trwyddo e? Neu ydy e'n game huge? Clever girl. Spark. Ie, falle. Dyna chi bwynt. Os dwi'n cael y 2 spark mewn I chwarae, wedyn... Fantastic. Fi'n gallu gweld e nawr. Fel y Matrix. Fi hwn nawr. Boom. Heb chwarae Cyberpunk ers 2 noson, nôl arni heno dwi'n meddwl, teimlo dwi wedi redeg allan o stem efo'r gêm, ond awydd gweld diwedd y stori. Yeah, okay. Digon teg. Crochan. Chwip. Uwchraddio'r chwip. Credu chwip yw'r un sy'n rhoi double I fi, ydy e? Ydy e? Chwip. Uwchraddio. Na. Wait a sec, though. Os mae chwip yn rhoi... Fi'n credu mae'r double yr... Hwna I 7. Cadarnhau. A... Malws. Yeah. Dweda dde. Yeah. Yeah. Dyna ni. La 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 la. Did I die do. Yay.
Cymryd tro ychwanegol. Chwarae pob cardiau mewn tro sengl I ddefnyddio. Na. Na. Wyt ti fyny am Worms WMD Seal, Emrys? Be ti'n dweud? Wyt ti'n barod? Wyt ti wedi dod dros y tro diwetha? Dyna cwestiwn mawr. Oh god. Max. Wah, wah, wah. Oche, nice. Gen I ddiod dda iawn yn dod I fyny am wastraff. Am wastraff. Yn byddi... Gallu distrywio... Carden. Un, dau, tri, pedwar. Pedwar boop. So... Dwi'n distrywio'r boops I gyd. O leia gyda'r boops sy'n cael rhyw fath o niwed. Lefel I fyny mewn 5. Oh my god. Mae'r gêm yma just yn anodd. Lwcus fanna. Lwcus iawn. Angen 6. Fanna lwcus fanna. O, dyl ni 'di deblygu'r tŷ, silly boy. Oh well. Oh well, oh well, oh well. Mae'n iawn, mae'n iawn, mae'n iawn. 5. Ooh. So, niwed o 2. Max. 3. Eilrif. A nawr
Boop. O na. O na. 3. Mae'n llosgi. Os dwi'n taflu rhain, bydd losin a boop. Mae boop yn mynd i roi 2. A 2. Oh god. Unless fi'n taflu 2 set. Nid newid o'r 2 arall. Ww, os fi'n llosgi 2 ddo, mae hwnna falle'n well. Achos dim ond 2 di sydd 'da fe. Come on nawr. Come on, bod yn garedig. 5. Oh my god. Oh. Alright, here we go then. Ooh. Wow. Oh, nes I ddim newid. Sorry pawb. Amser newid. Right, ni'n lawr i'r nôl i'r dechrau nawr. Okay. Sut ydw i'n mynd i wneud hwnna nawr? Sut ydw i'n mynd i gallu wneud hwn? Oh my god. Fi ddim yn creu... Ah. Mae hwn yn horrible. Bop. Oof, yeah, big oof. Massive oof. Sgen I ddim clem sut fi'n mynd i dod allan o hwn. O gwbl. Yr unig peth byddai'n dibynnu ar bydd y bops yma. Suppose. Oh, come on. Nah. Nah. Dyna pity. You kidding me? Oh, no way. Sy'n chwarae dy fi nawr. For my sins. Dyma... Right. Pe fi'n mynd I symud I nawr. Fi angen y boi yma. Heddiw. Right. Calibrate.
3. O, dyna ni. Newid o 2. A... Neu... Dim lot, a bit cynchwynol fan hyn, does dim really big deal. Felly, newydd. So oedd hwnna'n perffaith. Pam dwi ddim yn gallu trefnu fe? Bod ni'n neud hwnna pob tro. So. Shocks. Ni'n mynd am y shocks. Ni'n neu ni'n mynd am rewi. Iawn ni lawr y hewl rewi. Squid Barbie. Gwneud newid plus 3 os yw'r gelyn wedi rewi. So fe di rewi. So dim lot o pwynt. Hwnna. Fi'n credu mae'r gêm yma, mae dim ond hyn a hyn o colli yn olynol ti'n gallu neud cyn mae rhaid i chi cael break. So, bod yn barod am hwnna. Oh god. Falle dyma'r foment yna. Ddim cweit yn siŵr, ond jyst yn cael y teimlad falle bod e. Os yw'r...
No, Cadle. O na, sgen i ddim od. Ond dwi'n gallu setio fe fyny ar gyfer yr un nesa. So, odd. Right, os fi ddim yn ennill y rownd yma, dwi allan o'r gêm. Boop. Boop. O'n i angen hwnna. Jeez. Ww. Unwaith eto, mae'r rwydyr yn gorffen cyn i mi gael cyfle i ddefnyddio fy stwff gorau yn wir y dungeon yma. Chwarae pob cardyn unrhyw uwchraddio. Dim byd fan hyn werth uwchraddio. Really? Rhyw drillio. Gwneud niwed dwbl. Yeah. Suppose mae hwnna'n eitha da. Pimp. O, naw Gwenwyn. O, rewi. Taflu rain. Dyblygu. Haha. Hwna'n union beth o'n i eisiau. Dwbl 12. A 6. Woohoo. Tree. Ah.
O, mae hwn yn tricky ond dyw e. Achos mae'r bops, ti ddim eisiau rif odd. Felly dyma'r un, guys. Byddai'n dweud hwyl fawr am ychydig. Byddai wedi bwrw'r limit o fan hyn, dwi'n credu. Felly... beth am wneud hwnna? Setio fyny yr un nesaf, dwi'n credu, yw'r opsiwn gorau. Yeah. Felly fi ddim yn gwybod, fi'n credu mae dyblygu dis yn opsiwn gwych. Mae hwn yn gallu troi mewn I 4. Sy'n nhw'n werth e neu cadw fe? Credu... Ie, na I neud e. Ac yna... 4. Cael gwared o'r boops. Dear. Hoffwn I cadw hwnna, really. Falle dylwn ni ddim wedi. It's desperate I ddefnyddio fe'r max, a wedyn chi'n colli'r plot with it. Wel, dwi'n colli'r plot. Losin. 6. Boop. Boop. A boop. Oh dear. 6. Is 'na unrhyw beth yma? Sdim byd ynglŷn â... dwi'n gweld. Gathen ni wedi cael y boops. Haha, right. Ys I fan hyn. Gwerth dis. Isio hwnna. Oh god. Dyma... Falle dyma yw'r un olaf am heddiw. A bydd y session nes. Oh god. Right, snap. Biff. Copy dyblyg. Yw 6. Dwbli rewi. 2. 3. Gwerth 1 dis. Snap. Oh, oedd hwnna'n neis. Oh, codi'r calon. Taflu llaw cyfredol. Bob bop. Suppose gallai stico gyda'r bops.
dwi gyda ddigon o'r... Efallai dyna'r opsiwn yn mynd... O na, boops yw nhw. Right, ennill... A na i aros am hwnna. Cadw mynd, dyna'r nod. Ni'n hoffi stuff. Bops. I bob bop. Pwy ni'n mynd I bod nawr? Bod y Draig. Boom, 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 boom. Gyfer tro nesaf, setio nhw fyny I ennill y gêm. O, dreinio. Right. I ddweud un fyna. Hai, mae'n ei 5. Dyblygu hwnna. A gwneud newid o 2 taflu. Na, maen nhw gyd mwy na 3. Pedwar. A na I defnyddio un o'r rhain ac bwp. Mae'r tune yna wastad yn atgoffa fi o Seinfeld, y cerddoriaeth yn Seinfeld. Ti'n gwybod, os ti wedi gwylio Seinfeld? Am rash? O gwbl? Bwp. Bwp. Here we go. O, ni'n swapio. Fi'n mynd am beth I ddim wedi wneud o. Right, burger. Amser burger. Neud e bach yn fwy. Dyna sut fi'n teimlo, actually.
fel burger. Flipio day, Benny weired. Fi ddim eisiau neud hwnna. Suppose, yeah, gallai rewi then. Bob. Sa'n gwybod amdano ti, ond ti o pan ti'n gwylio rhywbeth ar teledu o bwyd, ydy e'n neud i chi eisiau bwyd? Mae bendant yn gweithio gyda fi. Mae stuff bwyd wastad yn dod ar yn hwyr gyda'r nos. A, oh my gosh, just... suppose dyma'r tactig gorau. Yn double 8. Ooh. Oh dear. Ar 6. O bop. Fi ddim wedi wneud bop. Ond os dwi'n gallu cael fy hun i gael y boops. Oh my god, mae'n rhy agos nawr. Bow, 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 bow. Pimp. Dau. Dwi'n mynd am hwnna. Dyblygu. Plien eira. O, gosh. Sgen I ddim digon. Ond, edrych. 3 a 2. Woohoo! Oh yeah! Oh, fi reit lawr o ran iechyd, though. Does dim iechyd I brynu fan hyn. Damn. Sa'n mynd I gyda 9. Beth yw'n mynd I wneud? Ti wedi ffeindio pecyn? Casglu neu anwybyddu? O, fi'n chwarae game peryglus fan hyn. Ond, rhaid mynd amdani achos Aurora bach yn aros I fi. Mae stuff really cryf gyda hi. Rhaid, dyblygu. 6. Peri rewi. Rewi un arall. Felly dyna'r tacteg yw rewi stuff hi. Oh god, falle dyma'r un, guys. Damn. Right. Boops. Mae'r boops I gyd yna. So...
Ni'n troi hwn yn 6. Cael hwn mas o ffordd. O na, nes i taflu fe! Idiot. Fi ddim yn... Bydda na wedi rhoi 6 i fi. Flip. Mor silly fanna. Crochan. Please, gael fi rhoi mewn fanna. 1. Rewi 1 o'i DC. Na. Lle nawr. Flipio Benny Weired. Sy'n rhoi 2 i fi. Oh god. 4 arall. Oh, sit. Stupid move yna. Rhoi 6. Rhoi 1. Dwi'n taflu rhain. Byddai dal ddim gyda digon. Boo. Oh, wait a sec though. Os dwi'n gallu rewi 1 o'i things hi. Oh, wait a sec. Os fi'n cael gwared o 1 o nhw, bydd pli yn ni rhan dod mewn. Yes, dim ffordd o ennill hwn. Pa bynnag ffordd ti'n edrych arno fe, does na ddim ffordd allan. O leia os dwi'n neud hwn a hyn. O, sim snap dy fi. Oh. Forget it. Sut ydw i dal yn y gêm yma? Sut fi ddim wedi cael snap? Right. Just bwrw ymlaen te. Making a meal out of this, Morgan. Yeah, just Maru. Well, why won't you die? Just Maru. Which is ridiculous. Fi ddim yn gallu ennill anyway, dwi. Let's get on with it. Dyna beth ti'n dweud, efe. Get on with it. Pli yn eira. Rewi 1 o dis. Who knows? Who knows? Mae pethau odd yn digwydd. Doubt it, though. Na. Dyna ni. Right. Diolch Emrys am gwylio. Gen rwy'n sy'n gwylio hwn nôl. Os maen nhw'n gwylio fe nôl. Yeah, diolch am wylio. Fi'n burger heddiw. Yeah, falle mae yna 1 session worth o chwarae o gwmpas gyda y face rig yma. Ond, yeah. Okay. So, yeah. Dyma ni. Dyna ni am heddiw. Dyna ddigon o Dungeon y Dis. Byddai'n nôl i trio cario ymlaen gyda'r cellweiriwr rhywbryd. Sa'n siŵr pryd. Ond mae angen bach o boost, so byddwn ni'n chwarae Worms W... O, na mor cocky yn dweud. Byddwn ni'n chwarae Worms WMD di Sul yma. Bydd Emrys yna. Gobeithio bydd Ian, James a Owain yna hefyd. A bydd ni'n cael proper good game o Worms. A bydd gwell look arni. Bydd... Yeah. Gaf fi gwybod... Yeah, bydd yn diddorol gweld...
Fi'n credu fi wedi bwrw'r wal nawr. Fi angen cael bach o break, dod nôl yn fresh wythnos nesa gyda Dungeon y Dis. Ond mae'r tybygrwydd, os ni jyst yn mynd nawr a edrych ar beth sydd dyn ni ar ôl, mae 3 episode, so dyna oedd yr un oedd yn really tricky fi heddiw. So 3 fyna, 6 fyna, mae hwnna'n hyd yn oed yn anoddach gyda'r gwrach, a wedyn y bit bynnag, faint mor hir mae'r diweddglo. So, rai fi mynd nawr. Pob hwyl, gweld chi cyn bo hir. Gweld chi di seal, no seal am Worms WMD. Iawn, pob hwyl, gweld ti yna Emrys. Tara, tara. Diolch am wylio.